Srce heroja zauvijek živi, ne mogu da ga ubiju. Srce heroja kuca vječno, samo za Srbiju. Ova jesena rađala djecu, djecu što znaju čuvati dom. Srce heroja kuca glasno, glasno kao grom. Srce heroja kuca glasno, glasno kao grom. Oče moj, bit ćemo tamo gdje su vaši grobovi, tamo gdje su heroji pali, naši su domovi. Svaki je metar domovi, zastava, oče moj. Ako zatreba, mi ćemo opet u novi kosovski boj. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Bog ti pomoglo! Dobrodošli na veliki sabor srpskog naroda ovde na trgu Šumadija, gde smo se uvijek okupljali kad god bi pritisla muka i nevolja, ali nikada, čini mi se, u ovolikom broju. Organizatori sabora su 4 opštine sa severa Kosova i Metohije: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Rekoh već da su nas uvek okupljali muka i nevolja, baš ovde na ovom mestu. Okupljalo nas je dan D, mnogo je dana D iza nas, svih ovih godina. Posljednji kap, posljednji dan D za sve nas bio je prošlog petka, parafiranjem sporazuma u Briselu o našoj sudbini. Parafiranje sporazuma, dakle, o našoj sudbini. A zašto smo danas ovde? Upravo zato da bi zajednički odlučili šta ćemo i kako ćemo dalje. Šta nam dalje valja